السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد mahuli mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala pagmabuga kamu kaniya sin sampurna pagmabuga iban ayaw tuod kamu wikimatay buat malingkan in kamu halawm likusan sin agama Islam mga ummat beriman Haadlaw ini kumawa kita niyo maniyo tiyo patumtum.
maniyo-tiyo pangadjian, patumtum muna-muna paginhawabaran, mahulilatun maun kaniyukatan, patumtum pakamaasan, patumtum pamanga kaanakan, tungod kahalgaan sin pagtuntut ilmu agama, tungod kalabbiyahan sin pagpangadji agama, tumtumun natu mga ummatal Islam in pagpangadji, in pagtuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini landu mahalga hatiap-tiap muslim, sabab maita, sabab in manusia magguna, maghajat ilmu, labi din sin pagkaon iban pag-inom, bang in manusia magkalagihan halom sin ang kaadlaw, makatu atawakan makaupat, minum iban kumaon, magkalagihan sin pagkaon iban sin pag-inom halom sin kaapatan, atawakan halom sin kauhaan tag-upat ka jam, na in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiap-tiap tignut kahibal mo, inyan kalagihan, labi hajat sin manusia in ilmu, din sin pagkaon iban sin pag-inom. In ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala landu mahalga, sumagawa tabiya hanggatus tabiya hamasanatu bihaun, hamanga kamusliman bihaun, in ilmu pagpangadji mababain pangatud nila, mas mataas atawakan malaggo in pangatud sin manusia, ha ilmu perkala dunya din sin perkala akhirat atawakan perkala agama, hamasanatu bihaun, makarungog na kau manusia, long nila mag-uno pa kau magpasod atawakan magtud sin kaanakan niyo palom sin madrasa atawakan pamadrasa, sininyan wayroon da kapuspa iddahan ni atawakan wayroon da mahasil tahasusungon, magbuno pa kau maghatod sin anak mo pa madrasa, in madrasa di ramahinang long niya professional in anak mo, di ramahinang mastal, di ramahinang amuyanin mindset na to bihaon kamatauran tabi hanggatus tabiya, hamanga kamaasan bihaon, mas mahalga in ilmu dunya din sin ilmu agama, hazaman na to bihaon, mag-uno pa kaulong niya, maghatod sin anak mo maun pa madrasa, sindi rayan gadjihan hasusungon bang mahinang guru, atawakan bang mahinang ustad, diyan gadjihan sin parinta atawakan diyan makabaktrabaho parinta, diyan gadjihan sin nakura, tumtumun na to, huon di gadjihan sin nakura, sa tumtumun na to in maggadji kaniyan nakura pasin katan nakura amunain Allah Ta'ala, amuna ini in gadji wayroon tamanan sambil nasadya paadlaw mahuli, adapun in posisyon di hadunya, in gadji sin anak mo di hadunya, inyan tub-tub di hadunya, in gadji sin anak mo guru,
nagdarasin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan wayroon bugtuan niya, sambil na hadya paliyang lahat. Sambil na hadya mo ipakubul, in ilmu sin anak mo yan, in katan na pasampay niya, in katan kaya dakwahan niya, in katan kaya hinduan niya, aun percentage niya. Sa mahal ga kato, in ilmu dunya, tumtumun na to, bangsaw pa maon anak mo, taga pangiskol atawakan taga panghati tungod parkala pagdunya, imumul man long takawhaan miyabot man kawhaan tag 5 tahon, nakabakhinang bangsaw pa main anak mo yan, in kiabos kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan kay man tahon na diha dunya, ay bima na kasanyangan nen kauhaan tag 5 tahon da. Sa in kasanyangan haadlaw akhirat salama lama wayroon na bugtuan niya. Sa India tali na to, para baha future long niya sin kaanakan na mo hasusungon bat hasupaya sumanyang. Pag school kamulong niya mga anak marayaw para future niyo, sumanyang kamulong niya susungon niyo. Sa wala nila kaingatan in bunnal future ataw akan susungon, kasanyangan susungon amunain, kasanyangan halom sinsulka. Sabmayta, aun waktu in kasanyangan sin dunya, in pagkawasa diha dunya aun waktu katluan tahun da pakapatan tahun aun waktu hikabin mo na. Adapun in kasanyangan akhirat, salama lama wayroon bugtuan ni amoyat tuin kasanyangan salama lama amoyat tuin taliun natu future sin kanakan natu. In sumanyang sila susungon ay ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil na sadya kaumuwi paliyang lahad, sambil na sadya kaumuwi pakubul, di mabugto. Adapun in kawasa, in pangalta bang kaumuwi na mabugto na. Doon na to bainbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mapatay na in manusia, mabugto na in katan kakahinang niya, buat maringkan intu parkala indi mabugto, nakalamud hatu parkala yato in hambuok amuna in ilmu, aw ilmin yuntafa'u bih, atawakan ilmu magmumpaat kaniya. Nauno in ilmu magmumpaat, amuna in ilmu agama, ilmu deng ha-Quran, ilmu deng hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabugto na in katan, in pangalta mo, in kawasa mo, in kalasahan mo, in katan yan mabugto na bot malingkan in tupar kala hambuok nasabot dito in ilmu. In ilmu, amo yan hindi mabugto. In piyangadji sin anak mo yan, in ilmu piyangadji niyan, mabut sambil na hadya pa adlaw akhirat di mabugto, sambil na hadya makiamat in dunya. In katan kahinduan sin anak mo, ubos in kahinduan niya on nakahindu raysap, hadugaing din kaniya, sambil maglatun sambil na hadya makiamat in dunya, aun percentage sin anak mo. Damik yan, in ikaw maas aun day sa percentage mo. Wayroon bugtuan niya, nahangkan bang kau mabaya, in karayawan, di mabugto sambil mapuasin kamatay mo, pagpasaplag kau ilmu, pagdakwa kau, pagpasampayain ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na to bainbayta sin hambuok alim, biyakan Ibnul Jawzi rahimahullah, law niya, man ahabba an la yanqati'a amaluhu ba'da mautih falyanshur al-ilm
Longhi Ibnul Jauzi rahimahullah, hisiyo-siyo in mabaya di mabugto in karayawan niya atawakanin kakahinang niya puasin kamatay niya na subay siya magpasaplag sin ilmo in pangasubo bangkaw di manuntut ilmo aun baha hipasaplag mo manusia aun baha hipasampay mo pamanusia nahisiyo-siyo in tagapanghati sila na yanin sa jakpat-jakpat manusia sa mayta sabab inyan wayroon bugtuan sin karayawan niya minsan siya on naghalom sin pakubulan niya sumagawa hamasana to bihaon in ilmu agama mas labihal ga in ilmu pagdunya din sin ilmu pagagama mababaha pangatod na to laungyap ustad dasan tumtumain karayawan sin anak mo bukun yan nakurain maggadji kanya sumagawa nakura sin katan nakura sin katan nakurain maggadji kanya inhi karwah bukun hat pahala gadji dengan Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin ilmu pia sampai ni aun waktu in mga kaguruhan madaran yan paglimuton sin manusia sabab may mataod mga manusia mahukaw kanila mataod mga manusia di mabaya kanila sabab may aun waktu masakit in kasabunalan mataod mahukaw manusia may aun waktu in guru pagguwa day nga paghutbaan mataod na pagkaruan musuy-suy hagwa sin masjid in katanya tu pahala madawhat sin guru pahala hirihil sin manusia amun mga nanglimot kanila tiap-tiap kaptangan mangi pa mga kaguruhan pahala karayawan dumagpak padlaw akhirat limot sin manusia in kaguruhan pahala tumtumon na to aun waktu indumihil kaymo pahala atawakan karayawan amunain mga manusia madugal kaymo amunain mga manusia mahukaw kaymo sabmay ta'long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis uno kay ngatan niyo ka bang uno in bunnal atawakan bang hisiyo in bankrupt hisiyo in taulusong long sin mga sahabat al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata' in muflis atawakan taulusong long niya pakamo amu in tau wayruun dirham niya wayruun alta niya wayruun kapanyapan niya sumagawa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bunnal long niya muflis atawakan lusong bankrupt hadlaw mahuli amunain manusia dumatong padlaw akhirat nagdara sambahayang nagdara pahala sambahayang nagdara pahala sin puasa nagdara pahala sin zakat sumagawain katanya to di nira mahasil mapakain in mga pahala yato makakadto pa mga manusia amuin nalimot niya hazaman na to bihaon kamatauran paglimuton amunan mga guru nahangkan bukun hat pahala sabab sin ilmu nila yaon sa aun waktu pahala hidihil sin manusia kanila hasab sin limot ding hasab yato mga ummat al-Islam ayaw na kaw mahanggaw banglongwin anak mo di magkasanyangan hasusungon in bunnal susungon amuna in susungon hadlaw akhirat amunin surga sin Allah Ta'ala hamasana to bihaon haadlaw sadja bidda na in adlaw may ta bidda in adlaw sabtu ahad ibansin isnin pa jumaat bidda may ta bidda hamasana to bihaon mataud kamusliman tabiyahang ratus tabiya Dahil hadlaw isnin pa jumaat makita kawin ko sinamay na at panag-aasuna hamot na
Sab may ta karna pagsadya, lutuhin da iban hiuto para high school. Sa may tabang sabto iban ahad, wayroon nagtutog kata. Minsan haturon in anak pa madrasa di mabaya. Sa in anak pa school haturon tungguan jagan sambil muy. Wayroon sala niya magpa-school kita niyo pa kaanak-anakan na to. Bangman di na to kalupahan in agama na to. In agama, in karayawan niya, kasanyangan hasusungon, unin kasanyangan sulha. Doon na to bayin-bayta sin Nabi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagtuntot elmo, agama, in yan tiranan sababan hikasanyang muadlaw akhirat atau kanalom sin sulha. Kaluhayan, in manu siya sumud palom sin sulha, sabab sin pagtuntot nila ilmu. Unin bayta sin Nabi, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyu-siyu in gimuwa dayang habay niya, sumud matupadan, padan pagtutuntutan ilmo. Nalong sin Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan sababan, hikasud palom sin sulga in sababan sin pagtuntut niya ilmo yan. Makawa na to pangadjian hadith na sabot sin Nabi. Hadith na sabot na to hain doon ay bima na in pagtuntut ilmu tiranan hikasanyang sin future sin anak mo alom sin sulka niya. Hasusungon sin anak mo ampain kasanyangan yaun wayroon na bugtuan niya. Mura-murahan mga ummat al-Islam bangmayan mapagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan na to salta maglumba-lumba kita niyo magpapangadji sin kaanakan pamadrasa sabab inyari karna ha future nila hasusungon nila kasanyangan nila halom sin sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan hikahati nila sin pag-agama nila mat hasupaya makalayo ding hapagduwa-ruwa mura-murahan bangmayan pagbarakatun sin Allah ta'ala in waktu na to. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Mga ummat beriman, in pagpangadji agama subay na to labi paunahon din sin pangadji dunyawiya. Wayroon sala niya in mag-school labi marayaw bang in anak na to mag-school labi nangadji sin agama. Sabi sab manjari long ta mangadji na sadya sin agama tinggalan nin pag-school labi marayaw pa-iskulon sa labi unahon na to. Labi pusugon na to in pag-agama sab may ta kasanyangan niya un hasusungon sa lama-lama. Sab may ta in kasanyangan dunya un waktu di mura mahasil. Magtuyo ka o maglugto, magpa-school, aun waktu di mura mahasil, aun hambok tao. Gimasto, gyatusan nga ibo. Hakarna pag-school ha anak niya. Hakarna bat hasupay ang anak niya un magkatalos, sumanyang inhal niya hasusungon. Yastuhan, sambil miabot, in anak niya padarajat mataas. Haupuon taway pa nakatalos in anak niya nawapat na siya. Nain pangasubo, uno baha, in katan, alta yasag niya anak niya gyas tutiyo ko, aparkala dunya. Murulyat to atawakan tumuwod pa matupadlaw kiamat atawakan pakubul niya. In pangarap niya, bangman sumanyang inhal niya, sumaga wayroon na yawutan in anak niya. In pangarap mo ba't hasupaya sumanyang inhal mo hasusungon aun waktu di mo raabutan.
Sa bangkaw mabaya sumanyang inanak mo tarbiyasin pagtarbiyasin agama. Bangkaw di maingat magtarbiya, yaunin mga madrasa, yaunin kaguruhan ha madrasa magtarbiya mga kaanakan mo. In pagtarbiya ha kaanakan, aun waktu tiranan mahinang hikasambusin kauman. Hangkan bang dumayaw in kabataan, tantu dumayaw in kauman. Sabab in paghindu ha madrasa, hinduan in bata, magmarayaw ataw akan magbakti pamaas. Yaun halom sin Quran. Hinduan magmarayaw ha hatay manghud niya Muslim. Hinduan magmarayaw ha mga lasya niya. Hinduan magbagay. Hinduan magtay manghud. Hinduan magkasilasa. Hinduan tumabang halombay. Tantu tuod in anak bang dumayaw in halaman sinbay atau kan in lom sinbay. Na bang dumayaw in lom sinbay, dumayaw in kauman sa may taon waktu in anak atawakan in kaanakan halom sin kauman sababan hikapagpulak kanat sin pagkasila sa sin tauma as halom sin kauman. Sabmayta pila na sadya hula bihaon nagbuno nagtungkakali nagkalo unun sabab sin anak in anak dapit in maas dapit pa anak in maas yun dapit pa anak niya sambil maglaggo hangkan mga ummatal Islam subay na tuod in kaanakan tarbiyahun sin pagtarbiya agama. Murah-murahan bang mayarin kaanakan na to mahinang suntuan atawakan mahinang ding ha mga salihin atawakan ding ha mga anak marayaw ding ha mga anak magtataat pamaas nila. Sumalawat kita niyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardillahumma anil khulafa'ir rashidin al-a'immatul mahdiyyin an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله